sang ni som ni le pan ni November ni som le paruk ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te chibai le thau ule Khovel media sang ten report unpack danin nimin November ni som le panga khan Russian sipai ta chuan Poland ramchunga missile ankablu tani tin report anei loma heme chungchanga hian Al Jazeera in report unpack dan chuan NATO le US le athurwal pui ramsang ta chu hethil hian abara khai hleni tin han reporta Polish Foreign Ministry chuan thuchua ansiam jui ngala Poland le Ukraine in rina border atanga melthum le achan vevel jatahla Poland ramchunga thingtlang khua pakhat Jodo hantia chuan he missile hitlain apuakani tin hanpuang jara Poland ramchunga missile atlak na mun hi border atang hian kilometer zong chuan kilometer rukvel jatahla anron kaplut ani Polish National Security Council chuan meeting kauzui ngalin hemi chungchang hi uluk taka zirchiang turle manmo taka zirchian hi Polish sarkar nena hian thlen ngal turin hriat tir hanibok ane ti chuan han zirchian sang le NATO in zirchian na anaite US in satellite thala katranga uluk taka han zirchian na tranga alan dan chuan Russia hian patrol of win NATO member ramchung Poland rama hian missile hi akaplut ngeya angai ta ane Al Jazeera hian report unpack jaldan chuan he missile puakawang hian Poland mi civilian mi pani nunna anchan phani tin han report ane tin Russian sipaiten Poland ramchunga missile anka luwang hian liam turing emozat anom ni insoi hani boka mase azat che hi media sang te hian report tunthang chuan hanla pethei rilo ane tichuan North Atlantic Treaty Organization an member pakhat Poland ramin hetianga Russian missile adon takawang hian NATO chuan ati tur hi achiang hletura ngai ania NATO military alliance te chuan emergency meeting nei turin inbuat saina ankalpui tran ngala NATO te US le Poland te hian thuchua ansiam dan chuan Russia kutchuak Russia in asiam missile chu anrambung than chung Ukraine border atanga anram chung lampang kilometer ruklaya Russia chuan ronkap lutin hapuak zuya heiwang hian Polish mi poisailo ta chuan nunna anchanta ni tin han report ani mase hetianga report aw mekla hian Polish president Andrzej Duda chuan media tenena thu asoina he missile ronkap chuak tu hi tunthlang hi chuan tu te bernge hanni ti hi hriat thei alani lowa finfiana thatok kanla nei thei lowa mase he missile hi Russia kutchuak Russia in anram chunga ansiam chuange yani ti chu chiang takin kanhretoni ati ti chuan NATO in emergency meeting an kauchan hi an member ram Polana an president Duda hian NATO article number palina chutlo chanin Poland nena hian ven himna khautak chu kenko turin ngen na ati chuaka ti chuan NATO military alliance te hian engthil nge anti don ti chu ngai tu mek anita heti lai hian Poland foreign minister Bigniu Rao chuan anram chunga Russia Iowa palai ommek Russian ambassador chu in Sofia turin samon apea Russian ambassador laka hian Polish minister hian anram chunga Russian kutchuak missile hlom takmai hapuatak chungchanga hian detail kimchang takchu arang thayang berle choble chilin Poland sarkar nena hian engkim hriat tirna penghal turin anphut thu arhil bok ane Russian kutchuak ninge yan hriat Poland ramchunga missile tlahi thole niat la to kha ania mase investigation chi rang ti ani nuwa hetiang hian media te ma phauchua ani ta chawa he missile ron kap chuak tu ta hi Ukrainian armed force ta chu ani lo nge hriat ania achan chu Ukraine hian Russian kutchuak missile tu na Poland ramchunga tlata hi anlei saklawa Ukraine hian anram chunga ankol lo hrim nin soi ania mase khoilamatanga ronkal nge nia engwangin nge Poland ramchunga hian atlak ti chu investigation hi kalpui me kania chiang taka investigation hi anzo fela Russia in anron kalu ani nge yani chuan NATO hian dan article number palina tlo chanin a member ram Poland hian bei atok ti na ania chuta chuan article number palina le pangana tlo chanin Russia le Ukraine in kara hian direct taka indona chu an nei ta hleni tin han report ani Sky News Australia chuan Poland border missile puak chungchanga hian uluk takin investigation hi kalpui me kania
chuti rol chuan Poland ram hian an request NATO military alliance nena hian article number palina le pangana chu kengko tura ngen na an thlenta ka wangin NATO hian a next step chu Poland ven him ani don ta Poland aveng him don ani chuan Russia in border thren khadatranga Ukraine an beina te hi cholsan leilok ngei an ngai dona mase chu an tilawani chuan NATO sipai trangrol poltele Russian sipai te in ma chon hun hi athleng ngei don ani antibok North Atlantic Treaty a hian nget taka thuvon le in ngana dan han nei jinga hian article number pangana hi apoi mo le maya he article number 5 hian atumber chu engram poni sela NATO member ani chuan ramdang laka beina antokani chuan NATO member ram zongjong ta chu beito kanga ngai tur ania chuwang chuan NATO sipai zongjong ta chu an member ram pakhat beitu laka chuan ding chuakin ven him na chu an ken ko tur hani baka atrulani chuan indona lian jok chok chuak don ma sela NATO member ram veng him tur hian NATO member ram zongjong te hian sipai le ral thum chi sang te thokhomin an member ram beitu hi natakin an noilet ve turani bok ani he Russian missile hi khoiramin nge ron kapa Belarus sarkarin aron ka nge Iran ram chunga tangin aron kap lut jok nge Russian ho ron kalu ti ro hi chu tun thangin an fin fia thailowa ma se chiang taka an fin fia thairo chu Poland thingtlang khua pakhata he bom hi atla mi panin nunna anchana chuwang chuan NATO member ram zongjong ta chu missile manga beito ka hanin ngai ta thewa ti chuan NATO hian malak dan tur chu ruam manna an siam tamek ani Poland ram chunga missile atlak ta ka wang hian NATO member ram sang ram sam thumzat ayo palai ta chuan engtianga malak tur nge ti relin voin hian Brussels khopuya in mu khom na chu an nei mek ta ani NATO sipai trangrol ten danan nei jinga article number palina le pangana hi atrang koplata article number palina hi Poland chuan an applya hei hi NATO member ram sang ten ram danglaka harsatna antokemo nekna le sipai thachakna manga beina antokani chuan article number palina tlochan hian Poland chuan emergency meeting kauturin rotna anthlen thaya chu rotna chu NATO hian apom ngai turania ti chuan tuntruma po hian Poland in rotna athlen hi NATO chuan apom tangeya chumidot chia NATO in malakna hanai tur chu ama kanron soi fiatak article number pangana kha anita ani Russia in Ukraine arun trantir February nisom nile pali trangkhan NATO member ram henge muzatin NATO a hian article number pali na hi tlochanin request hi anlo thelu to chungta chu February nisom nile pali Russia in Ukraine arun trantir khan Bulgaria te Czechia te Estonia te Latvia te Lithuania le Poland te Romania le Slovakia te chuan Russia in Ukraine arun chungchanga hian emergency meeting nei turin rotna anlo thlen toa ti chuan July nisom nile paruk sang nile sompanga khan Turkey chuan anram ven hin pui turin article number palina hi anlo apply to boka kumsang hi sompalia Russia in Ukraine rambung thren chung Crimea sipai thachakna manga achului trum khan Poland chuan ven himna amamoni tin NATO a hian alo thlen to boka hetiang hian NATO military alliance ta hian andan pui article number palina tlochan hian emergency meeting anlo nei photoa ti chuan article number pangana chu kengko turin thutluk na ansiama ram sang an member ta chu ven him na anlo thokto thin ani mase NATO military alliance te ancha chuan nuwa hian ramdanga tranga nekna le laom taka anram laka engram emoin chet anron thothin ta chu top san ani thina in baina athleng zui ngai lowa mase tuntruma hian Poland hi Ukraine border bulloka om ani wangin Russia hian Ukraine border muntam takatranga in nu do na hi akal puilawani chuan NATO nen hian in mu thiam lo na le tuna Ukraine sipai kaltlanga tranpuinan pek mek te hi du tokin voina an meeting thutluk na jirin Russia le NATO trangrol pol te hian mai chana in chaltauna direct taka in dona chu machon mai thaidin muna anding ta ani hetianga NATO inral ring taka anoma wangle emergency meeting an kauta ka wang hian Ukraine chuan remchanga alo la ve boka Russian missile hi Ukraine van bo ruak kaltlang lo chuan Poland ramchunga hian atla theilowa
Ukraine van bo ruak thlo khumin Poland ram chunga hian hatla chu wang chuan NATO hian a member ram te hi hum him zui zel haduni chuan Ukraine van bo ruak hi no fly zone atana min puan sak turin kan ngen chowa no fly zone a Ukraine van bo ruak hi puan ani lawani chuan Poland chau ni lo NATO member Ukraine thenom vela om ta chuan Russia laka hian himna tak tak an nei don chuang lawani tin Ukraine van bo ruak chu no fly zone puang turin Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan NATO hena hian ngen na asiam non le tabok ani German Chancellor Olaf Scholz point Poland ram chunga missile puak chungchang hi aron soi chuak ve ngala Poland khochak lampang Eastern Poland na hetianga missile strike an nei chungchanga hian investigation chu uluk takin kalpui ania engkim chu zofel hani trap toni atia hetilai hian khovela ramlian zual G20 tian soita chuan Bali khopuya summit an nei meka Scholz hian thucha asoina he summita hian hasoi chuaka United States po hian Poland tranpui tur hian rangtaka ke apen chuangal hi atrulani tin hasoi chuak ngala German po in Poland ram ven him pui tur hian engkim kanin paisa vektoni atia Ukraine ram chunga indona kalmek hi G20 summit hian condemn thu kantlang zarngal turania Russian President Vladimir Putin hian ramjau na thoka he policy hi akalpui chunjom zelani chuan ama chau hi khovela hian amal trandonani tin asoi ngal bok voin tlaidar thum vela Al Jazeera in report anpek dan chuan Lithuania point NATO eastern border chu nasatakin ven him angaya ama tranga NATO in Lithuania border vel alo ven him to chu Poland border kaltlanga missile aluta ka wang hian Lithuania border vel po hi tunai na sajoka ven him atrulani tin Lithuanian President Gitanas Nauseda chuan NATO military alliance nena hian athen ngal bok ani ti chuan NATO hian hengen na hi anti hlotlin sak ngala Polish border ven himna tur an ngai to mek lain Lithuania border a hian sipai thanem tham tak mele air defense system chi rang tunlai thiamna sang tak tak manga an siam ta chu thonlu anita a NATO in Lithuania border hi aveng himani chuan eastern flank zongjong ta chu ven him atul don ti na ania NATO in Lithuania border vel eastern flank vela air defense system achoplu tharta hi athanem lenin ansoya sipai po thanem tham tak mai thonlu anibok ane hetilai hian Ukraine rampumpuya vanboro katranga bei pui thak na chu Russia in akalpuya heiwang hian Ukraine khopui sang le thingtlang khuwa tam takin antura Al Jazeera in report anpek dan chuan nimin lama khan Russian sipai ta chuan Ukraine ramchunga energy infrastructure chu sang electric current ansiam chuana le anpek chuana mun pui ta chu tarketa nein rampum huapin airstrike anlo nei to hemin huwa hian Russian sipai ta chuan Ukraine khopui sang ta chu beile turin inbot saina hi ankalpui mekani ti intelligence ta chuan an reporta heiwang hian Ukraine rampum puya vanboro katranga in run na chu Ukraine in hatok le maidona ni tin voin hian air raid siren chu Ukraine rampum puya ti rik ania Russian sipai ta hian nimin pia vela te khan Ukraine ramchunga power station tam tak hi missile mangin han beya heiwang hian Ukraine mi pui ta chuan electricity hanma mozat chu andong phak to lo na salhea Ukraine mi pui makta doi som chuang zat ta chu electricity power tel lo hian tuna anom mek to ni tin han report bok ground na hanin dona Russian sipai ta hi anung tol zoka antang zelawangin Russia hian aral rel dan chu thakin anram opchin veng him turle ramjau na thok turake hapen mek na chu lotling taka akalpui thaina turin vanboro katrangin missile manga strike chu Ukraine ramchunga hian nasatakin anaya hengzinga missile thren khathi Poland ramchunga thloklutin atlan yashriat anibok ane tichuan amma thuchua siamto kansoiba ka khan United Kingdom Prime Minister Thar Rishi Sunak le Canadian Prime Minister Justin Trudeau ta chuan thuchua ansiam zui ngala heiba ka hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky hena hian Poland ramchunga missile apwa wang hian investigation ankalpui mek chu zofel trap ani toa ma se rang taka full investigation hi zofel ani thaina turin President Volodymyr Zelensky chu lotan pui tura mi poimo takani thu an hriat tirnon le bok ani
hetianga Ukraine ramchunga indona in ma ason zela borokin dailam aya zualam hapan tak zela wangle mipui tam takin nunna an chantoa torna rap thak tak tak mai an paltlang mek lai hian Sweden sarkar chuan thu chua an siama military lama tranpuina tur dollar kluk le dingon thum huvel tranpuina an pedona ni ti an pung chuaka Swedish Prime Minister Ulf Kristersson chuan he tranpuina kan pek tur hi Swedenin ramdang hena tranpuina apek to zongjong zinga tranpuina lianber ani donani atia Ukraine kuta hian air defense system thranem tham tak mai chu kan hlan tel donani tin apuang jarbok ti chuan nichina kan soita G20 summit chuan thutluk na ansiam ta achan lewang engma omlo le thudel kil omloin Russia hi Ukraine ramchunga tang hian in nuk dok turin G20 chuan kan phutani tin anpung jara a joint declaration hi Russia hian zomngai turin kan pai sei boka G20 chuan Russia in Ukraine harun na hi uluk takin kan ngai tua Russia in hein dona akal pui hian engthil thrama anghong chuak don lawa in dona in thil anghong chuak thin ta chu financial stability chu risk sang tak noya ada sumle paidin mun khovela hian nasa takin atitlan yama mipui tam takin eile in turlama harsatna anto pha boka power supply chi hrang hrang te chu atur tu ani fothin boka wangin energy power pack chona konga harsatna hein dona hian nasa takin asiam to boka ti chuan chung jong aya khovel tana poile chiatna rap thak tak thleng thai tur chu tuna hian ain mung meka chu nuclear ralthum manga in dona hi thleng mai thai ania khovela hian chuan tam tak an lo chuak to chung huna te chuan in dona kan lo mu fo to thina ma se tunang huna hi chuan engram in kara po harsatna awmani thaya chu chuan in dona ama molawa diplomacy thiam taka kalpuya ramdang tenena in biakna dialogue manga chinfel hi khovelin ati thindan ani towa in dona mangin engthilma chinfel ani ngai lawani ati heti lai hian Russia chuan Kremlin atangin thu chua ansiama vointlai darli harik madev khan Al Jazeera in report anpek dan chuan Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Poland ramchunga missile puak chungchanga hian Kremlin chuan in nam noina le in rolna pakhat ma kan nei lawa Washington le NATO tenen hian in biak po kan ngai thina wangin special communication channel chu engtiklai point hon ania mase America le NATO hian engtiklai mai in kan thu ta chu an ngai thadu lawa Poland ramchunga missile puakta po hi kantia minpu phata nei tin apung jara Russian Defense Ministry chuan thuchu ansiam boka November nisom le panga khan Poland ramchunga hian missile puak ngeya hatangeya ni ti hi kan poma kannem nget boka Russian industry tanga kansiam chua Russian air defense system S-300 tam tak chu Ukrainian Armed Force te hian ankola heng te hi anti-aircraft guided missile te ania Russia chuan S-300 air defense system Ukrainian anka chuata hi Poland ramchunga hian atlata kan ngaya chuwang chuan Russia hian innam hnoina kan nei lawa hethila hian Ukraine chuan Russia minti mingchiat tumin S-300 air defense system hi akap chuak luinge tipal thil thua Poland ramchunga hian ankap lut jok tiero chu chuichian angaya ni tin Russian state media RIA Novosti kaltangin thuchua ansiama tichuan kan soitong khan Poland khopui Warsaw tang point evidence rin tlak tak hi kan la nei rilawa mase hemisile hi kan ramchunga atlangeya Russian kutchuak po ania aron kap tu hi tu tenge ti hi investigation kalpui mekania mi pahnin nunnan chanani tin anlo pungjar to ani kha Ukrainian Armed Force te hian Poland ramchunga hian missile hi an kalungot du hi mitam tak chuan an ring lawa achan chu khovel thiamna sang takle satellite atanga thalakna chi hrang mangin uluk takin Ukraine ramchung hi khovel ram hrang ten an thliron renga chuti kara chuan he thil hi arukin Ukraine hian anti thei an ring lo bok ani hei wang hian NATO chuan Ukraine laka hian rinna anga tak zoka wangin NATO emergency meeting hi ko anita mase chanchin kanbot seilai voin tlai darli thleng kha chuan NATO thu chuak hi kan hreman tari lo ani ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kanbot sai thaite nile phot sela kan channel lo thir tu te la subscribe lo hinom chuan kan channel hi milo subscribe sak thau turin kan som chawa
ti chuan lowinen kol thaula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia